Uma Emlang Laloo ubade ukartong jong kaseng kongres ubala dabi kunteng yak election MLA House nem Arjar Polai persya yu masnya Balangdar haka wanar tiang constituency menen kesengi kumbala pau hakir san social media ki khubor kilapan pau baul pan kre ban penlum pelang ya kinong kersan jong u nakamata ban yakun biang sachisin hak election kaban salong House nem Arjar pra persya yu mele ba mentah umasnya Balangdar ia kene lapan benah kayeng bau syongusa haka senong site sama Westentiah district Uma Emlang Laloo ulapan kemau ya kipai ba balu syong thait klaim dapat dai kapor dak pasim dak VRS kaba ujulong kumusaheb ka Senate Soil and Water Conservation Department hapo ka sorkar jela Uma Emlang Laloo ulai kublai ya kinong kersan jong House nem Arjar Polai haka jingile persya yo masnya Balangdar hakaba kajing la ki paiba ban penyo hado kat sao jar praspa sa pundu words kabala long kajing yo words kabala jan poi syak jingjok kumta Uma Emlang Laloo ulakar pat ya ki paiba nong kersan jongu House nem Arjar Polai bakidang ya ine ban tre shitom namar kam dolong show kabae hakani kasen kabar House nem Arjar Popra kumta sachisin Uma Emlang Laloo ulapan pau kabakrao ban job hak election MLA House nem banwan bat ulapan paro dakabong baon job tikna Hendrai kumban chuong kandiat alor kane kapang kiwe kiseng san partai neki political parties hapok atla jongi kidon shibon kiban pengkre neki banikun ya election MLA House nem Arjar Popra wala dakadang jengai sekatuk kanesnem Hendrai umasnya Balangdar uladap keren lupa bakino kino kiseng san partai kila kibanikun hapok ka wonar tiang constituency nakatagadau hak election MLA Arjar Popra klempep labanong kiwe kisang san partai kila banyakun Henry klempep shisha ka jiu kun hi ka baitanat hapadeng ke NPP bat ka VP House nem Arjar Popra kubleshibon